tampu poleo mekiilan kaparanuan sia kasendean ulendu ipenanda bisaran na puang matua batu kadan na puang matua tu umpamatan na pena ulendu i channel YouTube IKB Bahasa Toraja kadan na puang matua lata basalan atu ya te dia lamai pak pudian talumpulo misa angka kasera saya lako sang puluanan dolo na dio maito lata basa tu kadan na puang tamas sambayang. Mak kure sumanga kan ni mak pule parayakan ni puang belana lan mintu lalangan katuangki kang tore tu dina pak kaboro mi siapa para kami lako kami kagarisan kasalan tontong mi sorong lako kami tanda kure sumanga ki mamalikan la urangi kadami puang benama salmo patudukan patu borong na tu kadami pamatoto kan umpo gawi lan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang amin. Ya tu totokku lan lisu palakmi rampanan nak dio may lisu palak na uwalingku sia dio may mintu to unula sumpuna papudian talumpulo misa angka sangpulanan na dipakondi nakua ka patonganan matoto suluk solanasang tu pada tontong dipakaborok lan Puang Yesus Kristus mintu terotolino den nasang na olay tu disanga pesudi diona kapatonganan. Moi anna biasa si sengaran tu atunna, si sengaran tu inanna, si sengaran tu aganna. Pelana den tau nola pesudi lan atu Buddha tu apa na ampui sia membua tu nakarangna apa mandu Buddha tu tau nola pesudi diona kapatonganan lan atu kama parisan batulan atu kama susan siuluk selanasang tuli pakaboro lan Puang Yesus Kristus lan may pabasanta diona kadana puang matua lan atu ya te tu nani toma pudi umpulelean ni sia unannungi tu kama parisan batu kama susan magasat tongan urampoi tu diona katuanna maparri itongan naulai belanna na BSC Buddha tahu sia na pakario-rio mintu tahu jo sadena ba tu tahu tu nasikan napiran tae mo tu apa senga ba tu kama totoran senga tu ma dilanarannuan laun tundui sia ulendo kan dio mai pesudi ya toh misa morana tiro tangana sia na tiro kapatongananna tu nakatotongi to makudi lanarannuan lananibu tu dio na pak tunduan sia oto na pentilindungan na yaman na mo tu puang matua ya moto an nama akada to kumua ya tu sungaku lan lisu pala na puang ya tu sungaku lan lisu pala na puang matua batanan na kumua ya tu mintu lalan katuan na ondong video na kasalamaran na manasa kumua la ludioman na may puang matua tu nakatonganan nina ya moto an na metamba siya mangan dola ko puang di kuwa na rampanan ni diomay kamaparisan ya te kada na puang matua ya te manasa kumua si patu tongan lamenda disangka lan lolangan katuan na tolino moy na lan marupa-rupa magasan na batu mabanda na katuan siuluk selanasang tu di pakaboro lan Puang Yesus Kristus menggarontok lamai pak basanta atu ya te anta ditambahi solanasang la unampui dukai tujuana kamatotoran kapatonganan la ko Puang matua moya anta mukumbang unolai tujuana marupa-rupa kara-kara katuan tu umpama susaki sia umbawa kama parisan lako kita solanasang apa perlu latananmu mandalan sia takatonganan itu kumua ya kita ampui tu kama totoran kapatonganan lako pumatua manasa kumua inang labat tak kiki unolai tu mintu pesudi ya to belana ia turan nunta tapak tun manalaku pumatua belana manasa kumua ia manaduka tu lamenda di pentilendungan matotota tu tang tibendon len amin
tama sampai kurre sumanga puang matua puang tontong rinding pala kan lamin akan tukinan sorong ranuki sia mintu katuan Yesus itu kana ini pak pistanan lakukan itu kurre sumanga puang langsangan na puang Yesus di sambayan amin paranuki urangi tekadan na puang matua yang mau tahu naku paranuduka silu tak kita subscribe siapa pak bagian di tekadan na puang kurre sumanga puang tontong us pasidia kini ka marampasan